Ош Молдовия басқармалығы менен Ош областық ОВД командасы беттешет. Биринчи жана экинчи орундарга атсалышмакчы. Андыктан узун болуңуздар. Биринчи сет. Oyun başladı. Top oyunga koşat Ulukbek Omokeев ekинчи катардагы саны менен. Эскертекетер бул финалдык беттеш, өзгөртү Булас. Ош Молдовия баскармалыгы. Жакшы. Жазгырууларды байланыштыруусун кызматы зор десе бул жерде Улукбек Омокеев албетте Сапар топ ойунга кошот. Эки сандары таблодо. Теңеди Кадыр Жарматов 88, номерда 88, 9 номер менен oyuncu. Boşver. Молдовия басқармалығы Ош. Аябай жақсы жазғыру oldu. Кадыр Жарматовтың көп сандары 4-5. Ұлан Сыдықов ойынға ұшып топты. Aldı. Aldı toptu. Geldi onun 7-6 finalda Beşiktaş Kadır Jarmatov
Есеп сандары 7-7. УБД облыс маданият басқармалығы. Бұл басқаша 8-7. 4-ші сыныптан атқан шалуым 5-ші номердегі 8-7 сөйлді. Шыңалу ойыншылар тарапынан жақсы ойын бар. Жақсы. Адашу бар. 13 жастағы Сапар маданият басқармалығына ұйғарды үстігінен 17 сақтандары. Birinci teknikалық күнігі есеп сандары 17. Ескерде кеттік. Күнігі бізде бұл бірінші сет финалдық бөліктің бірінші сеті. Ал 11-7. УБД командасы 8. Ош маданият басқармалығы 11. Ал сет сандары 9-11. УБД командасы 10 жастағы алды. Егітегі жақшы. 11-11. Сет сандары теңелді. Онымен айтайын дегеніміз УБД облыстық жана маданият басқармалығы билігіне 4-5-ке күшті командаларды көргөзүүдө. Ош маданият басқармалығы азамат Рүпбек Матеев топ ойына ашып. Var. Başka kalış sevmedi. Başka kalış. Out. Out. Есеп сандары теңелуде 12-12. Out. Топ тосмодан сыртнашты 13-ші очко Ош маданият басқармалығында. Сапа. Топ ойынға ашат. Ал. 13-13. Сет сандары тең. Башқаша соқты
команданын oyuncusu Bolot attı. Aябай катуу сокку uzatты. Азамат. Төрттөр соккандары. Beşte. Turgut'un top yıkma teknikte olan. Set sanları 15-14. Бұл турнир 2 топтан тұрат. Студенттер аралы жоғарғы жана колледжде окуу жайлар. Экинчи тобусу бул Ош шаарындагы мекеме күч структураларынын арасындагы отчоткан турнир. Ал тек сандары 17-14 алда канча алдыга кетти. Убуди область 5 çok pasatlı günlüklerinde bir kadarı 15-17 toplu oyunga koşup Ulan Sıdık 7. nomeri. Жақсы oyun var. Sepsamları 18-15. Seninde birinci setli yenişte Ubudi Oblast'tık. Aldığa barakat. Çivir maçı. Aşk oldu. Ubudi aldı. Yok sanırım çivir aldı. Açko. Yaxşı duru. 17-20. Açko. Set sanırım 18. Андықтан çamdağızlar Madaniyat Başkanları Ubudi Oblast'tık. Yüzlü oyun жүргізіп жатышат. Байланыштыруучу 10-катарда самды атап кетирди. Филиппе Домакеев экинчи катарда сан менен топтуу оюнга кошот. Сандары Сапар.
düştü. 21. açıkladı. Odayak başkarmalığı. Aldı. Teknikalık kınığı. Teknikalık kınığıdan keyin oyunlanat. Finaldık depte 21-22 seride. Al 23. Set sanları koptu. Azıcık Denat başkarmalığı şamdanızda. Oyunun bitişine bir top kaldı. 24-22 hesap sanlarının Oblastlık Uğudu komandası birinci sette jengişinin canında kaldı. Birinci set ayağına geçecekti. Sepsanlar 25-21-22 eserinde Oblastlık Uğudu komandası jengip çıktı. İkinci set başladı. İkinci setke vaqt geçecekti. Birinci sette 25-21 22 eserinde Oş Oblastlık Uğudu komandası jengişke жеткен. İkinci set başladı. Çabulu'nun Uğudu komandası açtı. 1-4. İçine düştü. 3-4. İkinci settin. Al. 4. Başkarmalığı, havaya başkarmalığı çamda varsa geç bol болады. Сондықтан ойнаш керек. Birinci açıklamak özlerinin kapasitelerini havaya başkarmalığına verdi. Uğudu Oblastlık Uğudu Makеев topta oynamak için. Al. Tabloda ikinci set. İkinci settin alğaçkı açıkların 6-2 eserinde oynananlığı. Top Kosmo'u yiyip ketdi. Sepsanları 3-6. Жақсы. Uğudu Oblastlık
Эки команда тең аябай кызыктуу күчтүү оюн көрсөткөнүн көрүңүздөр. Аут. Космодон сыртына кетти. Сандары 8 айтты. Eserde Oblastlık Kovdu komandası burada. Açko'nu Oblastlık Madaniyat Başkarmalı kaldı. Sep sanları 8-9. Kosmodan alıp kaybetti. 18 koptu. Жақсы ойын көрсеткен учуру Башкармалыгы эсепти теңеди 2-2. İkinci set. Bir doğru. Orada Oblast. Sekundara tabloda. Kosmodon bir top. Oblastlık Budur komandası.
сандары теңелуде 5-5. Kosmogo keyip kaldı. 80'ları 6-5. Teknik alıktığını bu. Altıncı açık onu. Madaniyat baskarmaları aldı. Set sonları 16 oldu. O zaman 16. Korku ikinci setli dağı ubudu oblast Alparada tavlığa 21-ci açıq oyunu öz çempionat tavlığa Mınау Şentип finalga tağıra aytқанда жеңіш тек жақын қалды. 22. O 8-22. İki açık oynuyor. Bol oblastı Ubudu komandası için siyah. Kontrol. Oyun bitişine bir top kaldı. Sepsanları 24-19. Mınау Şentип finalдық беттешті. Ош областық Ubudu командасы жеңді. Биылғы жылдың чемпионы. Ubudu Ош областық birinci орын Madaniyat басқармалары. İkinci орын Ош МУ командасы. Üçüncü орын Ош Kırgız Özbek Üniversitesi 4. орын береді. Bugünkü
жай саламатта болуңуздар, каналга атталып, класс басып, өз оюңуздарды комментарийга калтырыңыздар. Астап Промедиа. Саламатсыздар, урматтуу спортсмендер. Баарыңыздарды 2 күн болуп өткөн волейбол боюнча белдешине катыш берип, байгелоруна алган үчүн чын жүрүктөн сиздерди куттуктайбыз. Андай эмесе келгиле, жыйынтыкты чыгарып коелук. Атамекендик кого күнүнө карата Ош шаарында жайлашкан Беки бечканалардын арасында өткөрүлгөн волейбол боюнча белдешиде 3-чү орунду ээлегендиги үчүн Ош мамлекеттик университеттик командасы сыйланат. Сыйлыгына Адана башкарма бөлүмүнүн жетекчиси Кадырбек Мырзаев. Бүгүнкү ошо Беки бечканалардын арасында өткөргөн волейбол боюнча белдешикте 1-чи орунду ээлегендиги үчүн Убада облустук командасы сыйланат. Сыйлоонун башкары Бердебек спорт коллективинин төрагасы Мамедов Аткарович Убадан кулакка караймыз. Beleklerden kapsırağız, destelik üstüne uçuş koyuyoruz. Beleklerden. Metallerden, kurban. Mustafa Uçumuz'u çalan
волейбол